esse aqui, dólar. Fico tá é papel aqui. Mino do que sabe vai banco, vai com turbo sempre. É papel aqui. Batra a 8 horas, mapa gabo. 800 florin, seguro. 1.600 florin, ando ba ko vai ko hora, vai que denha sang. Ando ainda não tem Bitcoin, tá ko é 8 horas é 800, 1.600. Ando não tá ko é coisa, não tem que den ouro digital. Essa é a pergunta. Se você quer que den, Banco Central de América tá prende 7% cada ano. Ando Bitcoin tá 21 milhões sortinho. Cada 10 minutos, vou pôr 6,25 só. Eu espero que uma conversa botinho euro digital, vou mandar para o na Europa, na África, não é no Gustavo, vou mesmo botinho o banco. O único que eu vou ter um móvel, então me dá para o drink pago na Bitcoin. Certo. Super gezellig, die laatste ADC bij networking event. Toen ja, we gaan nog bom mis en kan ben gewoon bij die gewoon met de I should go more often. Dus ja, no, kan zit bij seguro. Yeah, shout out to Curaçao Tech Meetups. Having great events, great speakers, great people, great networking events, great business villa sessions, master classes. Lot to learn, lots of people to connect with, like-minded people. So awesome. Perfect. This is the best place to know about Bitcoin and decentralized systems in Curaçao. Andre was an amazing week. Was enjoy and see your hobby. Connect Yo vou volver bem back. Fantastic, it was awesome, and I would recommend basically the whole island of Curaçao to come and enjoy this amazing event the next year, 2025. Esse máquina é excepcional, mas é super zuiver para participar mesmo überhaupt na evento. Então é networking é a parte mais importante para mim também dessa área. Same question. É um semana diferente, um semana como você conhece gente novo, então tecta que era inovativo, então algo seguro que você prestar ou para deixar na gente. Se esta tecnologia não é algo que abomesta professional em dia, tecnologia está afetando nos todos. Porque se a mes bot trabalho será algo outro amanhã tecnologia não afeta. Então kita mais doce se a mes porting houvas para compreender com a porting bijdrage naar het futuro. You know, com a porta on the forefront of technology instead of being a victim of it. So outro ano we bine cinco soro we volgen programma para inspirar para também doen een bijdrage. We zien hier nog como isla, dus we hebben die land die usando technologie daarmee. Ik vind het een geweldig event. Je kan lekker goed netwerken. Ik ben wel niet naar de sessies geweest, dus daar kan ik niks over vertellen. Maar het netwerken hier, geweldig. Het is wel een goede manier om te netwerken, dit feest. Uiteraard, aan te bevelen. Do you have any comments on this past week? Nou, ik kan me volledig bij deze meneer aansluiten. Ik ben ook niet bij de eerdere sessies geweest, maar dit is wel een heel goed netwerkevenement. En goede sfeer, goed eten, goede drankjes, dus het is heel goed. Zeker voor deze vrijdagavond. Dus, goed georganiseerd, een mooie tech week. Heb je contacten kunnen leggen? Ja, ook zeker. Het zijn hele waardevolle contacten. Ik denk toch op zo'n evenement als dit, dat heel veel mensen die normaal gesproken niet samenkomen, nu toch samenkomen. Dus ik denk dat het wel een hele grote toegevoegde waarde is voor
very long. Well, there were very interesting workshops in the villa, especially there was one on generative AI, which was really good. And yeah, it's a great place to network and mingle with people and make new connections. So thanks, Adrian. Great evening, a lot of new innovations, and just happy to see what's in store for Curaçao. Any comments you want to share about tonight? It's very good. It's very well organized. The people are having fun, so it's great. We're communicating right now, so pretty good. Great. I got to know a lot of great people, great information exchange, and the future of Curaçao is looking great with these smart people around. Dapat uma experiência dushi, diferente, e open show and just all in all, it was worth it. Dapat completely out of my comfort zone for being an introvert. I became an extrovert. Não conhecemos o Bitcoin, pero quando nós tivemos a oportunidade de incluir outro environment, nós vamos actually appreciate the fact that nós temos informação. Next time, I will. Cheers for a successful Tech Meetups. Wow, great. Amazing. Ik was aqui missing. Tech Meetups Curaçao is on fire!